so enough way ye de Boaku kuduo pa kese pa a wo pese odi president Ghana ha ene ye de na be fie ha enye oba bia o eye ya donko mi aka same ma me sit mom enye no won ye na be fie ha ne me se na de ene me se ampa ye bedwa o na wo wi a mi aka saka me papa kum chacha prophet kum chacha he ma de nyina mi sweet father ye papa o ye just say ye me se ne ene na ye wi a ensono hwa o mi aka saka ma de nyina mi sweet tat mi chocho mucho wase ma me mfre ne bra o hwe hwan ya Abraham Moshe common sense no oh aya juma fucking me therefore ene in fact ye be sua de aha be ye de entene fie eni areku me se ye nwie show we no na chese be bia kwa reku no akwa akwache bia no ene na sisi so he wo be sua bibia frim nkwanhye bom afutuo bom chese bibia bi wom nene wankasa so ani age enye no no wo fie ha wo yankasa ye maame ekria donko wo fie ha die na chese ampa ya ebedwa enye no me ba sesi ya I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments. Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and Cola. Wait, dear grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Awarded the man cardless or Ghana. A Suma Motors and the man. The person of Sumujuminti. Me buy yana in rival card that ayeni some the aba or the man no to ten cracker. Institutions will be a muhia, a be a carbi, over Suma Motors, on sa, ever county. If I saw numbers and a good screen menu, you just call. Okay. And na me dwuma dinti mapo me den ho hia me papa na se ba mapo me den ho dia eno ane Jifax mixture bonje Jifax mixture nti mitimi gina papa senti a me Jifax mixture tum preko pani se eduro no ho te ye dia fa abefu nimdie kwanso ene fidie wonwosoom e na ye ne frenchem kroje ye no nti ma ye resade eno ane Jifax mixture na momitie enye ma pemfo oba o ma kwale no fo ana kwala onyanya enfie hwehwe saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Jifax mixture pa pa pa. Mama kwaba bium nyankopon wonko so nhramo wonko so nyamo kese se da ne da munya bre na moje bre
na mo hweye ye da nyankopon asio esan se nyeni penyina na nya ne sa na so ye de da ne da nyankopon hwe ye mfom so so o de cheyen ye erade ye da waso wate se da ne da o ma ye nyina ye hu ye ho nyankopon hraw dwumadie eguso ye koso na no obetimi de wadwen kire e de aber 244 6056 47 yes remo mamon fresi ya nya MBA phone lines na entu mu but wetimi de kwadwen kire afa WhatsApp abrayen 0244 605647 na say yen sebre ya ye kwe mo ma yen ko me ma mekua don ko hwe nya no no papa kun chacha Abraham ye pam to mama ko mo Mama, bibi aboko. Anya no. Mama mi hu bani aje dodo. Nyankopon hira o. Say kan ho. Oh. Nyankopon hira mama. O pa go ntia. Anya no. Ana mi akasa mi papa. Papa kum chacha. Oh my God. Papa, sunglass if hin na buy. If you Sweden na say if hin. If Pacho boko daddy pacho we oh nyame adom nyame nhyira ne adwuma pa o ye sese ye bo wabaso amen na okoso ko anim amen on se Ghana ha no de bia me ka se negative na ya na nipa epe wo nipa ho anani nua ho ba adwuma pa wo ye no o ba Ghana abidu Ghana wo ye no sese ye pushu media ni pushu radio pushu TV ni pano eken sempa fa ho na oto aso ye because we show no nkrofo hwepa anti no nyame hira na onyame ma nkwatenten amen yenso no ye do bebre se ye de empire bono ya ho odin ebidu wachi na because ubu nipa respect nipa edo nipa because it's not easy say sebe program we na ekukuda mo pa na wo so no wo hwe menua Avram sabe ninya enye easy ene ma me akuya don ko na yetumi abetai wechi na chase ye nyina ye boa se enkoso me da se amen papa bismillah masi na shamu pa ene bi akasa menua friend umi ya what you say me ni what ya na wo hu na friend the other friend awale legu papa di ebu a obi pe go bi pe papa mama wo so jenens mate imagine do papa ana papa anza ole ma say na mti enwe bebi awade we aha ko ho enwe awade we ni awade awade de enwe no mo akwa ba ya juso ba cho bibi boko mama ye de be chase wo so program e life experience ye ne enkofo hia eje omo life experience na ufri he uko school we he enye no Yimre mechia etiefo yapa kramofo a omudi yeda yedi ye nka ho a eno asa adweti ane yehunu ane yehunu baby cross on mefire mefire adweti ankasa eye afija kwa abere first na na ka ebom kwa abere na ebechem ye afija enti se me afija kwa abere okay enti e kwa nko no a ye wo me adweti aho me ma me e di abere asanto a me papa e di open ni ko fi asanto na wa de nti na edine ne ba ye o okay we di na ketwa sa ya ketwa enti ye wo hoi ehwa na mfira ha nti no so busa akwara nko ase a eno a na mtiko ye wo na mfiri yo enda me de be hu me ba fefe ye ya ko di wa cheme nti ya ka bi a wo hu bi ara oh mama nti me akwara nko yi mi show ana me papa ana oni akwara na wuye oh enti me papa na fa me saa me papa fa me saa na papa so ne ba na me afede no so awo me ana wo saa wo bi mu a on mu wuye enti me papa ti awiro huhom enti papa so na adwuma na pa ya ado eni enti no de ko he hafu kanya ase na ma wan okay ko je ase ho na ko de ko he e ma me nyini ye na woni me se wo ka suku asem enti na me ka wo ya soso yo woni me wo so de me ma obi
so on family kurom na me nko suku ya ebi a na wan family ye na mawu na se mawu ye de ene ye me nko suku no enti me ti ho ya me ne mo ka sei obi a fidie wo de me be obi a hwe wo akiri pa na me kan anya ese me kan kwa me nan kura si suku de mo da okay me ni classmate wo suku me obi wo me classmate bo de ba nche koko me classmate wo wiram ehwa wiram ho na me hye wa mo me ni esi so a me ji se wo ye dia ni esi so nkete esi aro dodo anu a so de ya kwa bi jai ya kwa ani yakowu ya kwa fa Nigeria no mo ko ba ani abewu me dia do no a me ti wa adwuma bia ni hwa de ma me ye isa me do ku adwuma no a ti me dua eno ba ni nyina bo de ba nchi pingani a me dua koko afam ti koko adwuma na me ye bi ku ani ankasa adwuma me fere owi ase aye ku adwuma enti me di ku adwuma na me de ate party no enti say obusa o ma me ku aro kwa me Nayas school there mo da na so se nyankopɔ se obehira wa wo da kora o nyame be obenya no se ba beji wihira enti se ka school dia anka me nhira se de ti sa na so nyankopɔ pɛ se wa kyerɛ se enya school ana edi bu man enya brofo no de me kura yanka Abraham wa hana me pɛ se be ka brofo ga na ha e besua na so yanka okay me de atodwa da bia 2012 na mte party na wo ba me di kai assembly wo mai e wo hemfa e wo hemai ye afija kwa abere ho okay me papa afiri hemai na me ma me firi aduetia okay ni nyina so bom e se kura de kura na bom okay enti no me ye assembly wo ma no enu mu ara me se e bi me ti party enya ma e ha me a e ma me ti party ne se o mai me wo kwa ye mu aye do nyina no obi betwa enua wa betwa enua no a ye timba no ye timba ye no ho ye ma ne fatasa bia ye nya de hwe ndi nipa no betwa wono ade ne nipa eba no ade ne fidi aba no ade na dwuma ye fo be ye no atwa nua no no asa ma sika so de ama o man no empanifo enti o man empanifo no mudi sika be ye bibia ma ye no ne wo mo asa atwa ye ho sa ya boka ade na ye ya boka amanfo mu ntie ne ye pa ade na ye no ho boka ni wa fa usika anko ye bibia ko dua so akopɔ de bia ye sidi biram ana wo de obi beto no atwa usika ma wo de bibia ma ma na ade aboye wo se wa be ka chese aboka na chese sika no ye hu de fa ye oye ato zo bia mo no ye ko kura ye ni abre hu ye biram a mo abo ne tuntum ne wo we ye no ye beto ko no ye ma ye kura ye mu ye kura akura fo de o mu ye kura nam se a gori ya ye tui me na mboase metitirem na metwam ne tire yi ko na etu ko du ni sa boxer ni na tie kokoi ni e fa ni me nyina ni de ko ni de ba ni nyina ni de hoti ya ma ne hunum adan me nti ase me so wa anti party ni bia me ka asem bia ye mfa ye me ka nyina hia se me ka mo bia ti ase so me ka ye mfa we ti party ni bi na so me ti mi aka bi ana me ti party nti me asem le wo ma no me ni agro we ni o ma pe ni kofo ana ne di ade sa me na me asem le wo ma ana wo ma se me ti party ana mpa me tumi so ati party ya me gina me na so ati party be si ne nti me ye kuani a ya o ye na hwe nye ku adwuma no a nti me ba no akuya for party central for party okay anko school for party o mani mu ni party say nyanka party ma so a party wow ma party ya say ma obi ba kora na chi na ne ma so no ya tumi pam no ya pam no say ha de ma ha won so ni ba bi a woko ni ya pam no na ne ba firi na chi ni wate atofom na ne ma na hwi agu asa mo ye de fa ne ma so ni mu anka nye o ma ni mu anka nye bibia fie kura ate na se ma ni mu afie ni fie kuro so da ho na se ma ni mu enye kuro mo ya dan a mo me ma no ma na wo mo enti nka osa mo dwene ye ho kakra enti ni nyina ho awere ho na mo se meti party na meti party ne bia na mo se meti mi afa ma o ba bia ye yi a ebi kan di kuno enti meti party ne bi na party na meti no meti ama o ma ga na nyina meti ama o ma ga na le titiri ma
ye be ya ebetimi ya adwuma ebi betimi ado ebi betimi atore niema obi ko bobosia e wo banya anase baabi a na nipa koro no we huna na biada e di ama no wanya ntwia se bi mpa se kuta sika na oba ekom de no osua wo be sika bi di atwa aduane ama abofra no eni na nsa na nkrofo esa no ye pe na chi no na odwane saa ye nyare chi no so a ye nyare chi no so a ne de na kotum enne kwakwa to kura ye nka so ba tai e hu no mobo ye ma no so akodem na ojane ma no ho ne ma no anti wa ko bobosia no ya ode be hwe nkwada wa jama fa no na nkwada ya ye basa ye ne ekosuku ya jai ya ye ko bodo ye nya duane kura nya di saa ne ma ye ne ma ha me ku ya no kwa meti hei ha me papa nti se me baso a me be boa ma na no o man ga na sika no ye nyina ye dia me be boa ma na no obi a be nya sika dia ye adwuma me ma musika nso amode be ye adwuma no amfia me ansa na mbotua hey wow amfia me ansa na wanya wotu susu wansidi kura na wanya dia odi be ye wo adwuma na wanya o man so de e dia ma no wow enti no party no me say ye me gina so de party na ansa na we nyina be ba no me say be a free port me tibi hu say eti modern Ghana nipa bi ti modern eti modern free me tentina me beto say o man pani kwa me kroma beje fa ho die ya woto di Ghana sa da no to di Ghana no ye ya wada nim bibia beto me enti Ghana beto me enti me hwesa de o mai si ya nkrofo ho esi a akire no e fa ne me nyina mo no ensasa me tena ho na me mane ba say free port no ebesi na nyina ko ohwe baabi a container yi ese de ma ankrofo a yenni bie oni sika ekoto ekoye container ni bi kura wo fama wo mo betini ato na de no mo nton container sisi habo se ya meka se ya access ebi so ensai so sisi wo afa so some ya some American ye hunu ba ne mo boy chichi nkomu ene mema ba ma bi wo so aji bosia ne bi ya chi na agotum wo jare ire ne ma ho wo mo nyina bere na wo boti ase kura de yeden na wachi yakotum ane de ma ye ne se emma ne mema no ya chi wo magu mo no me yi obi aba abonten wow efiri se enye prison ho ne ye adwuma tuaka na mo wo se ne fie wa na de bosia ne ma no enti wo so ye no wo tuya ne kakra enti ne nkotum ya wire hosem mama nyame sha so ma emma ne mema wo amugu prison meka ende ti afidie so na meka me ba so amoto agana foto abama me yi wo mu nyina aba abonten no mo ebe hwe yema ya hwe ho ni as na me sika no so Ghana sika no ya ni a na edie sese sika no enko ba bia ekro so border pe aye wira adenti na yentimi sika no yentimi sika no mane no so na obi nye bi ni be twa sika no pa be twa makrofo akura enkokun obi nyine e fa de japa amen mama be twa sika na kasa and free port no na be ba no me sa so free port no obi a odi ne me free ba bi ba wo de be free okay wa ha na wa kra nema wo be yiri free okay afa petrol no na me de acha yen me na ne petrol no wa ha eno na de be yi e be boye bra okay petrol no na be tua kan aka ye nkan ya no Ghana ni bi antua ka okay petrol no e be tua kan aka petrol no e be tua ntua ka ye masuku frikeji kopin university petrol no mi ni mo hwe kura no mo hwe Gaddafi wono woni goru woni dama woni bibia petrol pele no wo bibia ye free ya me ka se wo me boa obi anka se me boa mama adenti na Ghana me wobi me woni e ma ti sei na me ma ho be kire ya me boa me ma se Ghana fo nyina ya me ma enti Ghana fo mu nyina mo ma me da me mo ka sei nyame shro enya no mama ye mfa politics ne ensia ye beba ho na ye pese ye bisa se o madodo e yesei me madodo no de wani tua politics asemunti ya ni ntimi nkire bebere sa okay ye kurokura se ye musa electoral commission ya fa nkire okay ya wasam se ba ko pe wasam ana o ka se me ba na misura misura se me na mkrom na ade be sa na misura dia o de me ba
on odi me kibai won neketwa oba no ne ho feel so ati ase wo to wo body wo bibia wo nana no so ho fe na ne adin dodo ene adin dia e wa no so agoro enti no e ma de se de me kasa me ma say ana say fi se Ghana fo nyina ya me ma say Ghana fo nyina na me ma o sale nyame ya me Ghana ni bia ya me ba enti se wo ya ya nyame so be kira amen enti Ghana fo nyina ya me ma me nsem enti se ya no ayete ho de ye be ya Ghana ya ho beto na sitiro nsanchirofo ene me ba mo a mo ye sa adwume ama ma saati me nkan mo hu hia che mra he bedwafo amen mo hu hia che o mai mu ni pare ye ka wo mo ye hu hia pare a sanchirofo ye first nyame sha ya to so mienu ye kaneafo okay kaneafo o mo adwuma hote o mo ye adwuma okay me be cancel match o sese yo na me mbei o mo betwe me amaka yo ba cho mbetwe o mbetwe me ankasa hwe sanchirofo mo na mo kasa anasa mo din hasamba na obi o wa abontere tie so me hu so obi aba me aka se sanchirofo yi me hia mo na mo nyina mo mra ma bo baba so sei ana ma chebo ade sei me hu bi na me ba sanchirofo seshi bia benyaka amen na mo de akoti ensem abeka mo de baji petrol free okay na sa ma musika ahwata so na mo de adidi de wo horo no e free sanchirofo no me hebe jafo ye cars ne ri akwaje petrol free ye tia ye bi biaka da kuro pa ye kwatena se di akwa kasem kura no kare no me fa se fie be mienu ne na ye minu aduasa e na be minu aduonu sancho nye ni bi na sancho afo me se mo ho hia papa enti se me ba mo kare de e ya de dik se me nya ansana se teacher fo mo benya car mo benya fie na mo hu se mo nyina mo na teacher fo nsem me ba yi me ba we nyina ne wo mo nyina mo na teacher fo nsem aso teacher fo ho kire teacher fo ho kire wo mo me ma wo mo ho kire wo mo ene ma me ba ye na de wa fra me a me ka bibia obia hu se wa ma wo mo ho kire de wo mo no anya papa enti ya me ka kire mo no a press fo wo be hia wo be wa pede be ka na ma edu station bia betimi gira no ma fra press ni ahe na wokọ na me de la kwesi ba bia wokọ efiri se press ni etua no obi nsa ka no ho bibia etimeto na so wagina station a person ya fo preka no wono so di tua de gira ho ya wono so de preka ni bie ada na se press ni gira fa stop mama afro preka nyankopon enti wono so omo so ma yes de ma no omo de me de titi omo yo me fa nche wo okay na sa tua fo de mo de free na mo hwe ne mo se me se ajapade a ye wo no free port no mintua ana me de abie o me twa to ho me de abie me de wa ma ajapade no nya me de akyeye no me de betua adwuma efo ka nyankopon hye mama me sem dawson na so me obi akedi dawson no crap mama wa ware mu nsem te sei se se de ma wa de no me ba ni o sakura na ni ba pa free okay o free mo no o free mo na so me nya en ware biem me obi me fa se party nti anka de medure kura de anka me ware bio matna se ache na so party nti e wo se me ni me kunu na nti okay se mema no obi ade de yire nti me so se wo hwehwem e wo se obi nsa da so ana asa afi na wo hwehwem obi nsa da so na me nya bia se me wie bibia na me makwaye wie bibia wa ba betenam ya ye bibia ya ma enye no mama se prince asebo mama asebo no person bisa obebri bisa pa da o be nya mutra twa fi se untra ne aba mama ye ba so mama fo so atie ye na obi ahu se be ka se mo hu hia che obi a so wo mti ase nka mo dede mama bisa eden na ehye unkran se kona kwaye politics nya no bibia nyame asem okay because enka one school dem da na education background bia na che utimi yi akukuduro se na for pese ehu we chia se ebra na nyame bo ya ni ya ba asase so ni enim ade e frame school yeah ni enim school na so ni etimi se hene ni etimi di asem etimi ye bibia yesimi tete proto ni ya ja ba bia be ye dwa ba bia be ye ja dan ba bia be school
baby a park ye be bo so ball ni na ye just ase to ho aso ni enim sukuu yani ya ko sukuu no ya na sukuu ni ho no yani etwa for the to ho okay yani ya ni twitwa for the to ho say dey to ho amenchiri ma adwene ni nyansa ni akokoduro ani edi bu mai enya burofo enya sukuu enya hwinti yankofo ede oyi edi am obi ahunu say enya burofo ni edi bu mai enya atwere ani edi bu mai ni ati ho no ani eni mu ma no aburofo no ba say ye be fa yakọ me wa krata wa buase fo de bi wa mo di ya tutu go no di aso aya ni asa de abasi so ni ya buru ni nyina achi no na wa mpene kwa amkru maso aje fa ho de aburo no ani se de om de ye no etu ntwa na so ya ni mo ma no no ba sa aburofo ba sa ya de akoye na wo ba ya no a ya nti ya kasa ya ni mo atwere ya ni mo hwe ani wo mo de sukuu bae say wa mo be kire nti de kosi infante no ade nti de sukuu no kosi infante no okay na kosi infante mpo no say wa mo kosi sukuu no ya say obi a wo ya de hye ya wo di akonwa ya ma ko sukuu ni bi nti wa mo de na wa ya fa say ya sum ye ana ya ko sukuu nti na de hye ni ko sukuu say ko sukuu ya be twa ba no wanya kan bi wo ho na wo nti ko sukuu nti sukuu ni de nyame nyankofo fa me so a kire say enye sukuu ni edi bu mai ma adwene ni nyansa ni akokoduro ko fabra ye de o man ne pe na o man ho nto no ene hia na nya brofo obi kasa nyankofo no wonim bibia wonu ko wa mi nyina ya kokko mi nyina ya bureni na so otichem ana o ye o mi bureni ana o man ne kasa wasi habai na nmuti na wimire mi bituntum so wache me dua ni bebere bo ade ba nchi menkeri aburo bibia wasakura na nsoma etu besi asase so na ya habayire ni nyina nyame enu do ye nti na me ko ja me kasa nyame de ma me se me nka me kasa wa ma adam ana wa ma cheye ana kasa no we nka mosi we nka frafra we nka sa nti nyame na nyango pa na cheye kasa no nti nyabrofo anya atwere ana edi bu manti media me ne nyawe kasa me wo me nkama sam kire obi a me te party na nke bebu mabem ya me sa me ya sam le mu akora ya me sa ana anti brofo ana ni ma twere na so bitu me manum okay ama marketing ka ya wo ye ni mo ma creative kasa me ya me ni wo hwe no assembly no ye hwe kuro mi nsa okay he mai mpesua mo kana adeta area no he mai adwete abrade nipa ensia me ka ho nsia wo na pede anti ya pede no me na me yae okay wow me na me yae sabe no ma mpene ko fo na teso me na me yae na mtu creative ni nyina gu ye okay ana me ade a me yae so bi si kana kurada adwuma me yae no adwuma de waye bi aye bo wa ba so pa ba me question is 2016 no ye disqualify o ema ya anto ama o ma ya anto so abakura okay na hama na me anto so aba wose me the free port oba oh okay enti shara to wase eji me free no yi me nko aso a amafo beka okay ana oyi wo mu nyina na kwasi dum obofa lo ya fo dum otwe me de ma fa bi be so yi me mama ensem de kasa ye kan ya but I na mama ye disqualify na still wo see emfro her excellency ya wo mu na me say your hama nkwara ye me say onye that commission okay and your hama na ma ona na onye chara to say bae and one kasa otie and o ka say onye film na nka miensa CPP yi wo film CPP MPP NNDC no fa miensa and am ye mi film okay and no ba ma ye 120 so na rado o anyemi film oh okay one day one can't change je bensa say onye mi film o me to so aba ntimi to so nan o to so nan je kuma nya ya what is saying tira bosom okay ono so na na bo ano na otimi ko to so miensa na me de me na mjina de mjina okay to so na ya mama pa cha wada roba be sa ba ho isi Abraham pa cha obremu kakra na papa kum chacha so emra yo we de mama da me sha e me ni je sende me to be sia me bra kum ne ya ma me akua donko okay em say o bas obegina say onyama mpegina edwa obedi no em say wonim ye man ya ye free mu ne how are ye tagi omo school na em say eduru kum so a kum be fa ya wo ho ne pa sabio
enye brofo ne edibu man wo hwe the Fourth Republic o man penyi no che brofo pa ene na nado na memo so na ye the West nti se brofo ne edibu man a ka wasan ka brofo ne siesi o man so wati ase ha nti ya ma mekra ka history kakra fa education system ho ha education ankasa secret bi ewo education ho education makes you a follower ha say u study esikafo a esikafo tete omomba omomba ebedane entrepreneurs eye ehiafo ene yetete yemba ema yemba edane employees nti study Chinese fo Chinese ni bi eni obeba ukrom a obeya aban adwuma aha so hwe Singapore Malaysia fo omba ukrom na onkoye adwuma a obeje bosumi aketuada omunim nyansa to the extent say ono beba ukrom abebia adwuma na wasan employee wo kroba no na wabedane akwa ama no anti ye paman hodo etu mpon a se de ma me kan ye no eye countries a omu use omu krom kasa for education ye man benyini kakra no na omu adwene ho atochema but eye ye nim aha ye nyina no ede entia abofra wo fia na ye ne ka asante kasa nti oko school ani ye forso se onka kasa bi a ye ne nka wo fie nti de bia na ye man ye confuse sa but obi owo Germany ni abo akoda kasa waka wo fie no eno an ye ka no wo school Chinese ni kasa ye ka ti said ye ma me ka about ye kasa no ade ho se ye hwe ni ye pa because we study Bible kura ebra kasa mu nchichemu ba no Nyankopon kura hu se wankocheche kasa mu a ema kasa ansia ontumi stop nipa nti se ye united na ye de ye krum kasa ebe ye neyama se ebeboa ye ye ma me so eka bibi fa ekuyayo farming education system kura obi ye mistake ya ye de ado ene punishing no eye wrong nti ewo Ghana ni bi etrim bebunu bi etrim se ado eye asotwe nti nipa dodo se na bebi so beka se minya me ye farming nti enye attractive but na nse wo hwe omo ye catfish farming no omo nyan mwa ne ade a bebre make abeno ne ade nti embebu no so ye dane ya adwene de hwe asase na da wo no wo koje ade opese wo ye bia no betumi e de aye nti best Ghana for say abato a ebe ye maame epie mu na ye ma ne chance ya se de maame kan ye no e ya adwene e de bu man nti wo be steady a omo succeed dodo na eye sikafo pa no obekom deep no no mo anko school bebre if no mo ko school kura enye de omudi mo ko sua wo school no ene mo mudi ye eye anjuma bia omo ye no ene eboa ye bede ma me asese no so nde wa be share the story am sweet father pacho brem kakra mai mama mpacho na opese ai pacho ne papa brem kakra mpacho you mama pacho ye beba so wadaroma papa mpacho brem kakra wadaroma me dase mame ekuya donko de di kan nyame inhira no no ba ne nkwatente meta ne ni shia program de so ene ade waya ade se watumi ate party na wonya ya santo akukuduro ni bi na otumi adigina ya na abepem empempen so say na baby a mebam ye education na on say ade ba ko a osofukum chacha me hu okurum wan say obi hu so obi kan brofo bebra sabi na ni jimi abete na ni jimi ye abete okay ne say hu ntia papa oh hu say I tell so wo wura bank na office bi kura na obi a wo kan brofo ono no ye hwa ne ntem echen wo a wo katwi obi a oka brofo no ya hwe ne ntam eche obi a okatwi da da bi aya na me ka se brofo entu adanka dabi ana brofo to school fees ana sabe impredi asa ufie wure tu asa me ka brofo a chele dabi eti e wode e brofo ye ene wode e wan kasa nso no wa bra bo a wo bo eno so eye eti brofo de ye utumi kan bia education a biggest investment but sabi eni anu na many pa ye okay wo biti wi ase wa kan wi ase brofo nyina enso obre chen bronsam yes obre echen bronsam eti no nyame wadi nimdia ni nyansa chewa na odi achew da bia me ka se me osofukum chacha me chewo no medication no enkoyi me wi school no me nda anajo
Umi school me yes. Oh, okay. The teacher won't tell. Oh, okay. Me bro for It's year be me dara ju year be na we school no. Men kind po. But won say we da bia me kan say UK nko amako UK be 21 times. Okay. Mako America be 7 times. Mako Canada mako so I say. Sabi obi kewi ase brofo nyina okọ embassy aye manifest. Obi so brofo a waka no. Obroni na nya brofo na wo keka no. Okay. Ana hu se obroni na oye brofo na koda na wo no yesu ya wo no. Sa wo ka brofo na wo ye mistake ya. O try the best say obechela wo. Ba Ghana o ka brofo na wuti ya. Ya sero. Ewura de. Ya de be odi. Ya de bo wase. O guy name. Me da say. What is it? Yeah, Papa. Atamus ko ka economy ko ka yi. Yeah. No crack on Papa. But okay twi kasa na ukurum kasa. Na wuti kura yens. Ya no ya. And crack. Oba yo free baby to damu yi. Ya oba ka brofo parliament ya want mi anka. Ya sire no. Nya Ghana nko an na fa o. Ewi ase nyina afai. Wa sire ya se wa ka brofo wa di mi anka o. Yeah. Kade ho de kade. Dia obutu akotia obutu damoy ana hwampi ana waka brofo a wantimi wan huruka ya sire no ewi ase nyina se Ghana ni akwaka brofo no wantimi anka o ana ya brodi ne kasa no wa bo tuntum so ama o kasa ante na wonka o kasa ana na mkaka ya wa mse ante na mente brofo nti ana mde sa asem na ba anso ni nyina eche no na sai wa ma ka akwaja atum ma hebedwem afeli ya wa mo kwaja atum se say yanka bro yanka ikru afeli yanka ikru kasa so me ma twere no ya mo se mente bro funti mo de afeli mo ja tun enya no afeli no ga yi njo anu obe ba yo ayi we wa say o dia alankashi me da mo twa ba ma no me be Freeport na he de watch that trip ma be biasa na wandi mi anka Freeport asem na to ara comedy Freeport aba na ma ma sie ndiko me won so sare ya asem mu wi ama ideas ono me ye president nti no ono ntumi mfa Freeport na ma okay aye ya na bu ka ho na na ubu ma no and u betu mi aka wala ka okande ho ma kan pipi ho efri be aduasa me ni no enti enti na sawo enti na mo impenifo mo na mo de ma adwene ba enti nka be Freeport the Freeport no Ghana fo nka ase pe Freeport ene na ka joba ha me be kume ana ne nkrofo no ya o mu dam ta 120 years papa ntimi nku me be ba so ma ka kire wo okay me be kan se me bla kire wo me ma be ya ka sa wie challenge eno ni mo hwe me na me chi wo mo ama mo gina adakam wo mo gina court adakam ana wo mo anka saka ye wo mo gina court adakam ana wo mo anka saka ye afede lawyer for nan ya fa ma wo mo no lawyer for no so ye wo mo ka sa wie ya lawyer for no so ye wo se judge ye de wo mo abu asem na wie o enti no so ba sentence wo mo ya te so mai wo se ho wow ana wo de share date ne ba ye no ma wo 120 years wow what enti no Freeport ni de me se wo nya me de ba ba se ma me o se wo no wan kasa se be fa che me o wan kasa se be John Mahama na so ma won se o me kun ama hey ase ada ho pepe ase asam ni adanse a etwa ho bi adanse enipa o kasa ma no e wo Cape Coast ye fe ni Yakubu wana kasa e didi party for na tem say o yu kasa ma obi say o nipa wa kasa ma me wo nipa wa kasa ma so nipa na kasa ma wo no wo me ko boss abra ene nipa no so a o be ka me ka no pa kwasi mi sata na ba de na ni bodyguard na kiriba ana wo me ni ma so na ka ma me so me say me adwini fita me ni se boni bi wo say no no mom na ye be fa no so nyame oh yeah boni bia o baba asam na ba wantin na fa ba bia me aso maka asam pi na oni dia ye ntwa wono kura so maka wie maka ma bia mama o de no fa cha wono ye ntwa no enkrofo kro no ban asentence wo sa na wasoma to me nua ba on say na me kan bibi say on say ya ma me na baso eni ni age na wo de no pa ba na me kan bibi say wo say party wo we no se betumi a
me say me to no mate party me dia me okay me kan say me go independent aye 2024 me go independent okay ka mame akuya don ko eye me mame ke bia ne ba so fukum chacha ne ba me anko obeti me ase aka o mame ni me yenu nkemum na ka ye alliance na ka ye nkemum na ka ye nko because say no share ya papa alankasha work ya I think say party be tade kra na oni o maka bom yeah that ka ye kambum eja wa ye president kra na me so ma be ye wa be any vice okay be di mini abram asa se finance ya na so aka je o say finance na be na mama oje o say na so aka je o say efumutuo ekum krawa okay we sabe we mu kware mu ni mo tretre ye mu entino we no na ibe she ha ka jem se me no nka mo na me vice ya nye ye we wo vice dada o vice ni alaka bref mpo okay me say alaka bref mpo ye ni pa me ya samle o ma me ka se me te party ba me te say pe no wo jira na mo so ko hello ayi ko no wa dum ono wa dum na me ko jira e wo kuma se because I now have some little man who met party. Okay. What is a pet? What's it? We'll try to be time. Why didn't hear them travel? Yadipomano. Okay. And then if you are with them, baby, I some of so better party. You know who, Casa Papa or Casa Farm, Hono. I bet you chairman. And I'm a since and sure for so one and training. Okay. And since I drop for Cano, quite be asked when you're minty. Okay. My mamma. Okay. It is a minimum power, yes, I train idiot. Okay. And to the Casa Papa or Casa Farm, Mammy, you know, my idea. Shannon, a wretched training and more. And I'm the chairman. And Mama, Sofukum Chacha, so Cobebo, because I am waffle. This year, young Cassadi, say, this year, I said the Electoral Commission, I am in Yamano. Okay. Changes will play a boom. Okay. It is a man, many obi and come mumwa. And that's one independent here. A bigger thing on French and yet, the many pa, and yet the many, and yet the many are silent here. Mamma, and the city and come on, dear. I'm a quail. Me pacho, Baba, me more rich and pipi, me more rich and easy. Okay, more rich and party. Men, every summer, Miss Sankata. Okay, yeah, can't be at the party. I am me. Mama, I will get a and people what the cool and the different having promise. Okay, Mama, and this ready to the cool, a trio, no, what did you? Mama, the other Mamma Pacho, me, Babby, so Mamma Pacho. I was there for your number city is 0244 605647. 0244605647 and no Omodiana Fred of Quadrinche a brain Cecilia and also said for WhatsApp messages if brain Cecilia number BME 0244605647 I will show screen any man numbers no a sign ego hono Omodiana Fred na yenje Quadrinche Cecilia so say mama ye pe me put e ba me pese me hu say abrabom experience ben pan wanya meka say since ubenyi ye ya wura yi politics mi obi dia ye wa wura ntimi mfida me ba edoso wa hu kika bone taw bubodi me na di tuasi me koko etua pa di si wo bo dem 120 years no wo di tuasi me koko hello mama pacho so mama pacho so mama me ba here hello ya say we abi hello hello nipa na ntimi na so mama ene ya di tuo esi me koko ntimi koko to no America no so o mo kura di tuasi me koko na ka wa kokome wa Achimota Forest ana wono etu ka na be kwa America wo na be di ka be kwa America de di ka no ni Ghana for next year ama date ya me saba ento wade me ko no ngo wade me fa Achimota Forest na se wa me nipa me nsa adi tu afa moto akotwa me ho ana me fo na me be wo ya no kwa Krages kwa Krages oba na ne tu yuku ya ne bai ko fa se me de ko yi na no ko school so me de ko yi me ko ya se me njale ha na no saba e so wade di manim ana me de nante ana ba na me sa ko bie mu no na me se de ko so tuo mte bla ya tu ka no ana so ye fa so tuo e wa da ba na so ye me si adwonso se wo si adwonso na nya adwonso na mo ko ye ko aka che ne krofo no a ye ko Achimota Forest no so ma fa ho ma fa so tuo and one about 2 me go be dress store me try go be dress store pe anaju no me o anaju no me anaju no me no
2 o'clock. Me catch it out. Until you do half a tea say. Will be friend. I hear the word, the word was no more. Hey, what friend said, man, for her, and to what my for her. Well, cause one more band with Jano, and check. Well, you know, I'm so classic, and no, me, no, I'm one of our. Me, I'm no woman, I'm taking. And I old Regina. A while check the motor. What I buy, no, or my can't anything. What's so hazard no blame? My woman say, and a savage dynamic him. And why Obedian will be and not to say why no man ball sapa and I say one more kind of court. One more kind court. Oh, my God, kind. It's nice you a free hockey. Yeah, you may free was a free port. Free port, and Yakuba may be a free port. Amen. There may be a free port, and nothing so man can have for no. Can you do so no boy? Maybe maybe. I said, we are class and say, Crab, my tears and my head. I want my name, and never call hotel. I one my told you, Netan. What would you say? Never call much of them. My Baba kind of years with you. I was, you, and for a radio for one by office. You can't you. Till the by. When the by, the kind of decided friend, I'm not so satisfied. All right. So be auntie, some of the letter for. Now go on, I reckon muscle. Now go on, fight my blue moon. Hey, as Americans here, Papa, I'm Kaka, everything I number no 024460. 5647 024460 5647. Yes, Robo Modiana Frey na for wadwen kire nyina ebrayin. Ai WhatsApp messages nso so a Bomodiana fa efa so emaye na yenkenkan ema kama Papa pacho to asoma yen. Ahofe Papa baby amadu no de me pese me ka kire ma me na me di kan ekan ye no. Okay. Sisi no say electoral commission no. The whole 275 dear bening now. I just say unya office or say one call independent here. I just say unya office or no. Na me shebra edu ya. Be a bear bosome, I think so and watch it. Na ya to a beya. Minimum na ho bo ane na ho see dear. I hand them into me decided, but Mesha na ebra kanu no so se ma me betumi anya office woni nyina de ya eno de ma me nanim eti na me why there me try me kaka kire bi ho okay sa office no ya me ko ye ka iro wan kura nka hwe anche me mama na me chiri ya no na no angel kola ibi na fa kulu we yi ka ma me why mati be ba na de me kan say na papa mpacho we ye energy na we ye kula open energy no ho afi wo de no ho me pacho e bi na angel kola mama bi so na nom kakra e ma me because baby a akoma no edru angel kola ne de eno a na ye de eko na dia o de ma me ade so na eden me pacho de hin eno kura papa ana papa ope coke ni bi we energy oh tasty he e na inspire na say no kwa ta no mo fi ana nka coke ni bi na nka o de yo e ma me fa we ya kakra na wo de say feel kakra ma me misre wa ya de me pese mo ka che o say ma me me de o ka no enya bone na mom hwe ebra ya ma me e no busu akese nan ya ma me chiri ga nyina e ko so si bia ni pamienu ko so si bia ni pamienu na ni nyina chiri no doctor ko bi se hwe ehun de me ka no ni pamienu na me yi no na ma me aye office ni pamienu na me yi na ma me aye office nti office de ya bia me chiri ba bia ni ha ya aye office na de ntia wona mo a wo no ane say me obi wo kofo dua kwam ha okay na ho no ye bia me ko ye de kan ye ni ho nti me na me ko ye kan ya ma wo mo na me sesa mo ma bia ye kan ya eye office ya me ba wo kan ya me na me sika ye kan ya ma kabu asa ni ko apesika nya na we ma wo mo okay ana wo mo so afa kwa bo ne so ko hye da no ene ma na wo mo a hye no ene mama wa bre ma bre o nya ma wo mo a hye no na we nyina wakom na so nya won resign me be din kunu ma akire wo okay me ka akire wo ya mete me si nyankopon kwae no ena ma achiwachi be bia kwa ndie no e ho na nyame bɔ kwa to hye no ho ani mu da me hye wira mu a me ndo no matimi abeye we suma nyankopon enu de wo ye enti wo mo hye no nyira chi no ma mpa ba fe se na wo se
Doctor come she say office bi a yɛmfa computer printer and yɛn ma sisi hɔ na ma to agu da kwa na kwanta na ofopɛ ɛna ɔm ba ya yɛbɛbie no ɛna ɔm agye wɔm de ɛkɔɛ ya ka nyina gu ha obi abɛgye bie ɔm kɔ bɔ grass no ne hwie petrol bu tweja to Abraham tu so said ɔm de yɛ mama ɛyɛ na kwan so no na ati nyankopɔ bɛgu wɔm anim ase wow meti ba saa nti na me so ka kyerɛ me krɔfoɔ sɛ obi a penti ɛda wɔm office no party kara nyɛ nyina ɛna me metimi asie me han ɛdan no na wɔn no ɛhye no me anam sie me anam sie o enti dia ɔmo a ɛnya dia me masie no na me han obi da no wo kwa hye no ana akwa sɛ no a yɛbɛgye me do enti mo obi a penti party kara me mo ye ko hia ye ko hia ye office enti bra ba sɛ data ko me so office sɛ no me kyerɛkyerɛ yi wɔkɔ ba bia wɔn so nim kabu ayi atumu ayi no ho atumu wɔkana hye so na obi wɔ hɔ me kura me piansi pɛ na obi wɔ tumu hɔ enti wɔn hwehwɛ hu sɛ so wɔ se yɛ nwɛ no kasia na yɛ ɔman ne nyinaa office no ɛna ma yɛ me die wɔ ma yɛ me die wɔ po bi mai so ati ase enti po bi mai hɔ bɛhwɛ no ɛda so da kasia me ne akabo mbaako me sɛ dia bibia yɛ hia sɛ wɔm enti wɔn hwɛ kura no office no beto so miɛnsa MPP NDC MPP NDC no beto so miɛnsa me sɛ de hɛ wɔn hia hɔ bia sɛ ɛyɛ bia ma yɛ ɔsi ase enti office nkwa de emu ma bɛ office ntini yi ɛma lɛtɛ ko mama pacho so mame ya hello ɔsi ase hello sɛ fɛ de wɔsi ase hello wɔn na wɔn mama pacho so mame me ba o ya hello hello yo wabre mama ya ka se ye ya se mo na ugusu a o ka no na yaudie no ye mo nti papa ya Abraham brem na papa mrem kakra na afi ye mfa ye dwumadie no yo say ma me kasa no ma peke motivation pacho so mama ya hello good evening good evening oh papa nyame adom pacho won so yo udini baby akasa free pacho like a flip master yo papa enkoi pacho e kana kwa na work ano a good answer pa a good idea yo na yenya NDC na MPP na o momo mo aye kura NDC na MPP ndo momo mo aye kura kwanse yere ma leko donko anya akonya ise oba abebo o manga na de ma na fa no omla na o me boga na fona ise duzo dum soyi ise pra o da fona usuru o so fish kona o yam so fise e problem magana for pa yebre NDC ni MPD o ma mo aye kura kwenti ema me e ko no kwan na o me boga na na so ye papa on to bitimi abija boga na na me sure na so ye won to ye na me sure ko you too no ya that's Yakobo Shaupa Abraham Pacho brana papa motivation kakra me ma fa free ya ma me hwa mpese baburu bi ahwe ye wo hwe akukuduru a ya ma me wo still a se bi wo hwe bi ne mpanyin fie duru na still okọ ebia na yi na film still owo gidie owo vision bi se beba ho no babunu bi ensua ye give it up ntem yes obi o try ade 1 2 na anye yipe onye bi na ebi o ya ade a na otie de to na danfo bi madanfo bi koye bi anye yi nti nti Pacho so mama me ba yeah hello papa ya mo akwa ba odin baby a kasa free Pacho yeah a family nana enkoi nana Pacho chunhu kakra bi maye na ye ntie ni clear why Pacho you Pacho mi tie mo pa nana Pacho enko ye tie o ai mi tie mo na mo no bi me kakra me wo kan se kakra me wo kan se in fact your mama Adonko this is the time and say Ninsama or Kanyina no you timi a trust name who say mama no or more be the Boagana no clear
because we share both these two political parties now. So I'm normal dream say, oh, NDC, MPP, NDC, MPP, NPP, NDC. We are and you know, I feel we na NDC, MPP for the omadi NDC for dream say, or more na eba. It may catch me now, Ghana man, you know, say. I made to say, I say, yeah, my milk, I don't call. It's me to a bama a few weeks. A few weeks, it's me be a put in mammy. Because they're no credit. Osha, the papa, such a ekaya, and the be a mammy kaya. Then your brofun, a big boom mine. What the brofuna common so time. Share your resources, I owe a child was here. You go to a tick, you go to a tick, what you should be, and maybe I see a do. Problem on my brain, I don't quite a summer a drum. Your resources now, you do all your on your coupon, or as I make Papa Pacho, Yamisha, Wadaruma, Yanitiam, not Ubin so Emraso, Wadaruma. Yamisha, Yadas. Yeah, hello. Papa. Them say we Avram there until they brana Avram and finish no. Yo, okay. The year can say NDC ni MPP ni there. On say I say oba enyinsen. Oba enyinsen a wanu oba oba wu bema. Iti Ghana ha de NDC and MPP. Eye ne wo party an ho den our Tosumi and San, or no so ne dem pa anka NDC ni MPP no said ye nyina ye kan anka wo mi no so no omani beda ho ka omani beda ho but wo ye den a akoye ye ma me die ye a wo kan vision na no den nimudie na no den nenso what you say nenso brofo no say but ayasemo wonya ayana there be pese pacho so ma me wadaroma Elbusia for baby Edri and Dr. P. Ye yankasi nua bema ya de nyina ye bema na ba be kasa sema ede amaye. Okay. Eti no eti manuosi ya. Empacho enko seconds. Me da say. Nanso no sade ye be ya ebebe mu no eno ne ade a ye asem no. Eti ma me de ye bona baso enumre osofu kum chacha wo ba ai awo de me be ye nyamisho ai mama pacho ya bra no ya pon awie eti pacho Ghana Freedom Party no ka ho asem 1 minute per my e bro 1 minute e be ha ye ma make kan nyina no enye e ma twere okay ma twere wo so nti because as obi a be ye bibia e wo so kan kan na hu say 3 report re da ho you free education so na me buy ana ye bi free moto 116 no na do fire na do e ba wo the order be die okay and you know the America say obi a hwe we na mo hu say ma de yira wo so ye yira obi a be nye bi na so wo a be nye bi a hwe de hu say na bom bia ya ka say be ku jaja ka say na so no enye nyame di no medical ka che say e di menipa de di nyame aka no waka ye nyame aka na bebem na ko bia me se wi mu ameni ma bia ni we so that's my betimi aye we na yakopon show we ni mo hwe metimi ate party mama fa wo telephone number etudwa se ne be ya because ye bre na so awie mpa cho wi ana me papa so dia to na fe avram okay 020 94 24 678 pacho bobo number ni bi wa wo number obi afro obi na o ya ma register bi bia obi apeso send obi bia e be wi ase we di number fa 020 94 24 678 okay eti ya ma me kwadon ko number no nti obi bi opeso friend na adwenkyira na ase question bi a obetimi afre na waje ewo no mama nyakopon obefa mama nyamencha papa mpacha o telephone number wadawro ma maminchia osofu Jesus akofe Reverend Stephen Akosi Apia Jesus baby a osofu pani wo bi a nyakopon shira Jesus awofe ene me boss babona weja junction
engine filling station babona okay coupon stra over to me my number is 0542 51 another 5128 0542 51 another 5128 me ya sorry on my last stop who do I bisa osofo Papa Nyamisha, me sweetheart, Pacho, find out where seconds spend any telephone number now social media. Oh, find out where's near social media. My number is 0244 okay 856241. But I WhatsApp and offer ne pay Canadian kakranti. Maybe all the WhatsApp 0244 856241. And then the many aji pass or do Ijama ni because or do handy number atu jawa anya no mama Angel Kola no mo ye net go say pa mama fanjira kula ya kunsha because me aye who say anum die we yankasa no eye anum die wanum bi onum just say ede akuma kula obuafu kula na abua you see Yakupon shapa eji obi ankoto mi refa ejojobo me pacho wie ya me sese bia kwa kobuka nim edi ama ebusi adwumadie dia me ka ba kon se iro dia me ka kire se me kwa kire bebe hotel bi ai wani generator for be ka kire se ye mama ye be next week be san ba wo next week ya minti sakari afo na maka kire wo se sweet mommy men's room me sin next week who san TV show you so next week Angel TV ha ye say here den e wa ha say ebusia adwumadi aye die say wo bibia pese e bo wachi dom and I say bo adwuma no hu daro e de ma wa your numbers na 0244506706 0244506706 and also say 0244605647 dwumadi bia pese e bo hu daro bia no bo modin ana fabreye me dofo kai say he enye Angel Kola and I say ya e ka dwumadi ye ntimi emfamro yakopon hira wo mu nyina Angel Kola Jeffers mixture Suman Motors Hair Mama King of Antique yes bankonwa papa de dem furniture de e King of Antique yakopon hira wo bibia yakopon ya dom a dasanne ye besan hia nemum se enne wentimi anhwa kai say every Thursday si bia ya wo de bia no Angel TV 9 to 10 pepe Dr. P SNK de Dr. P ye de ne ba na so ye bre no enya ye bre ya me ya adoma next week Dr. P I wo so woni ye ba be share ne life experience next week ekiadonko esan wa ha yankasa ye ma me ya de nyina yakopon show bibia da ne da wonya bre wo je bre no wo hwe ye nchia kese enkoma yankasa ye CEO ene yankasa ye papa Dr. Kwaku Ote ye chia obibia I love you.